Thiku ithano tu thutha wa kwanirira guthamira kiama-ini kia UDA kuma Jubilee, riu Seneta wa Kiambu Kimani Wamatangi niahamurithitio ta muhuri mucarica wa rigi mbunge-ini ya Senate. Nimeuliza naibu wa rais akuje amkaribishe. Kianirira itua riri kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia muhuru, mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ni augire ikinya ria Wamatangi ria kwiyuhania na kiama kia UDA ria kinyirie muthia iturwa iria ahetwo ni gukorwo ari kiama-ini kia Jubilee. Seneta uyu ahetwo nginyagia umuthi aheane macokio ma kugarura itua riri, kwaga uguo Jubilee yandikire spika wa bunge ya Senate Ken Lusaka kumumenyithia ndegukorwo agitungata ta muhuri mucarica. Thenge ya guikio nja ta muhuri mucarica Wamatangi nwe kuhamurithio kuma kamiti-ini cia bunge ya Senate iria aratungataga, imwe ya kamiti no aria kigina na bajeti. Wamatangi ayukirie giturwa kia muhuri mucarica kuma kuri Seneta wa Kang'ata uria weheririo giturwa-ini giki mwaka muhituku agikuruhanio na kwaga murugamo murumu kuri kiama kia Jubilee. Thutha wa githurano kia mwaka wa 2017 giturwa giki kiahetwo Seneta wa Naikuru Susan Kihika no akionio murango na ni umwe wa arumiriria munene wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto aria makoretwo makiuga matongetio maya mothe kumana na ikinya ria kunyita mbaru William Ruto. Atongoria kiama kia Jubilee ni meriga kwanirira gutiri mundu gwitikirio kurugama kiama-ini giki na kuguru kumwe kuria kungi kwenja. Nimeuliza naibu wa rais akuje